It is a secret of the culture which we need also as TESO to put our heads together and have a uniting force. Because only two opportunities we have which the president can listen. I'm telling you now. When the religious leaders come out of the group and say something, President Museveni will listen to bring now all our issues, while we the leaders are hiding behind the religious leaders and our cultural leaders. Ates kia Moses Olemukan sebuni ya peroreke loeja ibukedia town council kapara na Ebaga kanwacha makin ekal nepeka itungalu town apakina bunrai reikin nepeka itim ekal nyeunatesko Kampala na ikanyete paran kanwa bunere bukedia Mike Okwi egrigiran lo iroti nesebu itogogongon wa inapeta kanu kobale be eponyo Ates anuka kini ochalo kelo akworo erasa kaisara Kanyari kolapakalo nyunate sakaitara lugyo Kampala na mukaga beti Atesi ayanga rokoma o kansulo ano e kansula te district council iboikini da une kansulo onyuni Atesi Apollo kicholo ngoluka LC5 ikanyete koteso ingare ni kinte Steven Ochola LC lo ikanjelo serere kesina isabiti apoti tutuboto ebe poti kansulo no kerelo teso aiboikine pepe laije bukedia kanwa ije ikini o package angosibi na solid night tubuso ngasingin ujaone regional council ano churla twan Olemukan Oleme radio potomasho so na yaret yes na be jen so batwa na rebu nikeda langur ne polonoi ide bune kutokini serigin so da tutuba nebe show kwa pe chairman ilos alem no lukos ber kwa pe chairman konyi los sobo alip ikosi apuganasha kosi anyi ni be lemno serigin bingara kinera no aida latano Olemukan aina petangun neskwane poni aitoloto na imuka gana kobukedia district Olemukan siajai ijana kiniatamu kena yaret konye atubone satonare ide unanepeta ikari yare kitoni aseo na etupakini Godfrey Ojore TV East Bukedia.